morning ni wirigiro bwakwa kalukiri gaku no getite na mbere kwagira tugite na mbere kuringa ime tugitigira kiothige siasa 2027 na ruwa turina muthuyo gi siasa bweri basa oroga tutetheria kuthuya kiothi karata karaka gushetwa county ya Meru na bura siasa bakuibangania nonto bwa 2027 ningi tukeria jeri jethatu jaraja ringite biongo bya nteto nde korongima ya Kenya ningi tukaithira tukitegera bura nayo uritungogi tuikira latirine thirikari ya matura ningi inya atongeria Barnabo by mandate ya kuthithia mogaruruku jabata kiri mugongo kathetune ka Meru mbito wakaba mudharimi karibu sana buri basa. Good morning. Good morning too. Uko salama? Niko salama kabisa. Ground wanasemaje? Ground iko poa. Haina maneno mengi, ni vile kuna nyesha kidogo. Na ground ya siasa iko sikakosa. Mwezi kakosa iko tu. Mbere kanke die ategeri ba Meru TV karukiri kanarwa gakega muno. Kakumba kugwatania na bwi kairi. Nikenda tuona siasa uligweta Kenya na Meru muno uratwitite. Mbere mabuge choke kando no tubwa management ya TV yeje. Na tongere baba iku na muno present ora tukwethwa twinora twina muthenya na arua kabwe muthalimi no tubakongose pirike na njira njega amuge ibwaga ne bwa kaire na nyam tugeta tukigwatanira na bwitu nikera tugeta tumenya imbe kurenge ni atachase igweta Kenya na atachase igweta Meru na muno tugeta tumenya imbe ni atachase chetu cha Meru muno. Thank you. All right. Tugitegera siasa Meru twambiririe na mantu yaringite biongo bya nteto katetine ka Meru na ku ni kolotwa kwa Daktari Julius Bijewe gutwika ambassador wa Kenya Teresia Vatican na rakethakia papa wa Roma na nandi gitikia weki otiwa vacant gitira mugekariri kila mtu ariwa nini kwenda nini nkabwa nkathithia nitio kona siasa hii na itagariri uri akoyo kwa Daktari Bijewe tangariti aragania kiuthikia weke siasa county ya Meru aite nara ita le Roma Meru aulikane asauliki in other words. Mbere congratulate Bijewe ntuba kwa appointed ali Excellency the Ambassador wa Vatican. Bijewe ali meeting umwe wa Meru County ali Chief of Staff. Nora Chief of Staff de Meru County. Mwankau na yukitwe ali Ambassador na ala mchijwa Vatican na bakaba baina pop. Amwire ibwaga mchokiri nkazo mcongratulate no to achievement you. In any case, rira kwithaiwa kwina any achievement ikuthwa kwina some people batebwiraigwa mantu jau muno. Ini always until bitho na thina na antu batebwiraigwa achievement ya muntu muno ibageraigwa meputiro ibageraigwa mwikira down. Nikyo kona Bijewe bakenda kuga ati Bijewe koragwa politically na atu bakaria muno na ibakwaria muno. So most of these people bakwaria bararia baina intention inya guchwa gitiki baina intention yu kamge yes Bijewe akamumakire antu politically akethwa kwebebera antu lakini igwetikia teka akethwa beberete untu atumba kuthoya na connection nabo kaku example imwe twina mwekuru tite muno ja witagwa Excellency Halima Mucheke na choka gitikia Northiment. Halima Mucheke choka gitikia Northiment kiaga teka kiagire kwa kura chao cha kungana na etherwe ambassador de guru ya Netherlands. Na Excellency Halima Mucheke teka ulira Meru. No eja na nachemanagi na tuwa Meru ya kono opportunity na akathiurukania nabo na ikundi na antu akaragia nabo. So tekukaga Bijewe ta Vatican gakaura. Bijewe be meeting the people, Muslim people of Meru County. Bijewe akethwa agita kanisa nderia tukwira akethwa onekete kwithwa Kenya na Bijewe akethwa agitungana agichamarigia na ikundi bila rakaniria muno bia rakaragia na akaranagia na bio nikenda komba gwithia Meru mbere muno ngwitikia akethwa na time na nyu Meru don
Notibwa pakarani teno nibo basukumana madu ya jonde na ikundi bya bingi ya kanisa ne nala leta acharia gwete kya kabonera tem na nya savira na itana ngwe ya Meru County ne gwete kya isiu ala dia keja na dia kona tem akeja na kaona na busu kakuga ikandipend na ule akashifti yaza kiawe akandipend na ule akaibangania nteko ngwatania na baba kuga kaidita kubura politically because what I know is that ibaba kumenya ura bakwenda namuge kairi chokerie kairi gitiga kiasa te kore tairwo gitiga kiasa kogira so nyambije wakethura na ala Vatican akethona gitiga kiasa te kagetera bomwikiria nau kakejira na bonde nubagira so it doesn't matter with ngate akura kiasa it can depend na ura is excellence bijewe agapure kiasa kiawe ura kapurani mantu yawe and I know is a prana imbije mtu prana mtu prana tamantu Meru County ni mtu dide kiegitari wakara mwakaju wakara ina bana ngaba na kira na Meru ngwete kia utino ndegwa kerelewe tena ndegwa chezo kiawe kimu media na kigitumani kiambiritie kia nini kwenda nini mbati kwegwa nu wakaegwa na ni bitaratara ire kuimbikia kwithira gitumika tiga tukumenya na tiga tui mathani ne ya governor indi ni kuringa na ugo kiairia kiri arithmetics non tu itebi bia na wa non tu bwa siasa itebi ni political seats as much as ni bia kuserve mananchi na ni ite bitibia kuringa siasa at the end of the day ni te bia ni political seats in some sense kile kiotheki bijewe arare chairman wa kiama kia Nopeu county ya Meru na nande gitekeu gikwetuka kiama kia Nopeu no kuthire tika ndaikwa mutongeri wa kiama kia Nopeu akiuga gitekeu gichoke tereira indi obunga mtu na kwenda gwikumira kanyamu what happens this is the information yetu tukinyera kanile kumirete nande iliuga bijewe gitikia bijewe gachama ni Nopeu ndene Meru County narane kanire kana ikirata alirwe mutongeri ongi wa ugwitwa Oscar Mutugi nora tonyere antwa bijewe kyakamene Nopeu kuliko budia kama kia Nopeu ntigwete gikale kye chance yao irumba gwito ulimu bakabo nyomba esikumana ndipe tikusukumana muno kaja yatu tana gijuku kurobi kende kya giti kya chance yera yao itikeje kumu na ura kukaraga irobingi kedweleo na boke balenda Nopeu itikwanda kwa tu amini itikwanda kwa tu gitikibira nakyo nikende kedweleo bonara bakedo ntu ura bijewe ura lichama ni Nopeu na bijewe ura li county secretary so no kwenda there's very high chances Nopeu ugenia kwenda kujiga chief mbio secretary alafu mturo rairo chairman Nopeu ali Oscar Mutugi Oscar Mutugi na we no kairo urali chairman okiamakira gatetherie mutuma toidingia kuruira leadership ya Meru kira gita kwa the Meru ni odon okay chairman Mutugi no we chairman yoko kairi so there are chances manto yete kumere yeba tukomea bunura taja kwa na nyato teja ali ankuruki katuge chairman Mutugi ali pata ni paso Nopeu akwa chairman Nopeu Oscar Mutugi nowe chairman okiamakia kalulile Meru County kana gate to itingo tonyetine kiamakia ni odon na msukumo yonde ikedrueleo so kada ni odon ikado skuma yo nedwa Mutugi no mankaba jukero aro mo watu tuona utonyaku kiamakia Nopeu kedwa giskuma ko nedwa utonyaku lakini wamazo yakaliwa other dimensions ile tukole kai kaumira ndo atibo kenda baba ingi kinya uningo kenda kinya mudhalimu na ukienda ale mtu ukienda niko no that is how it goes yo mbe tu wankwira tu karakara mtu kaigwa mtu mbira na kawingo kenda tu karakara dem mtu kawingo kenda so mbere atugeka mbere ma ukaba kuna robbing lakini atuge the best candidate ukandidate sure inya tukiaria mantu igi best candidate tutina best security situation county ya Meru
muno mantu yeye wamba bondidia inye nyuma ya munini rais kuga mbomu igaelwa githia icio cia kinyira in that point na kuga na CSO karebo dene Kipchumba Murkomen kuga mabisa magana jana bai ba kinya ground ine kinya nyuma ya mawirane gwikwa ni atongire ba siasa Senator Kaduri Muronge governor mutumanto ethingi andu wengi bethirite bakiariria mantuja indi bado nikitukite kironda yankuje bando wamba no bugwita na mbere bando minyamaro na kinyamara no giukurukirwa ni arithi mantuja tukumekithira gaya tonyeri siasa kana what should be done what is happening here mantuja ya kira giukara katukaria na ndu atukaria charuru kutuge mantu yongwo wamba bangombe puro bwe gembe centro nega na nyatigania padi yatigania west wamba bo thirikari nije the government rules uti ngombe cyumba ngwita ngombe ngiri kitangire mwire gakugwatikana ka ngombe ikindano ile mwakuoneka uti ngombe keja gwitira yetige tamangira ikona ati gwa kanje kagutiri kwa gutura mwakugwata ngombe antu baba bongwa baina drones iko dioro kayetanga kuri helicopter ejanirwe iture eguru ekona ngombe naliri ari bara bongwa bataindiera yegembe iba kuona ngombe ndo batigania west iba kuona ngombe kitena bakauga igitani lakini bongo sake ngombe itona mtu okugira ichono gwita gukaria kiribwo na cyo kiringa na cyo gita icyo gusoma wibata kuria ni ate thirikari ya Kenya ira twitikitie muno ira twijati security tight ikore mwikugwata amba ngombe kyankuligalira na kyakuligali muno uni nteigwa tutangasiri twero kwe mambo ngombe oraradwo okay nteigwa tweri kwe mambo ngombe oragwatwa eni ngombe ndiri itokwa kitangazo kira kwa ni atikwiwe wikawe geta ina ngombe chita ukeja kuba thirikari itiji ni atigwita tuina mtu gwetwa Osozi urora senator wa judge ni senator na Godfrey Otsotsi Godfrey Otsotsi agweta attacked by goons within 24 hours antubawi bali bakwa captured thirikari ni leo bakwata na paindeni baingiri ibaingiri mwankari tukwalia ende antubaba ture kuya ngombe aja baba gweta ngombe muthenyeri wali rongi baligichi bate kuona ubagwata iro kuria atiri kakwina mwanya jwa kwingana na baba kura amijumbe jabale ende bachomba kugwata ngombe chetu kuwatigania what is the difference kaire antubaba bongwa kwa tuweka thirikari ya Kenya ni ile mikugwata baba ngombe ni ile mikudira ngombe so ikuona ni nyaba tu deceive ikuona ni antuba Kenya ba deceive tukaja gwata kwa inde nguru ingi tukabi tukula maguche gwata ngombe thirikari ni kula mikurwa ili geje wamba ngombe teka to media tuligeria ikuona ni batu we are at risk Kenya ile at risk no do security yetu kaje ke kwinaina na ndogo uniki wamba bura ngombe babati olira statement ya itero thirikari yite makomeni ndia aliteno thirikari okay ndia ngabana aliano thirikari na ndia county commissioner aliano nenkeli mazaka jonde jaja imiru ya thirikari oni ntikwana au ni atagukali thirikari kaaria indi Kenya indi thirikari wikwaria ikaremwa kugira ngombe cha miru Samburu ikawage kae warudha ye warudha ka Samburu Somali ye warudha ka Samburu Uganda ye warudha ka Samburu Ethiopia kendena mwikugira ngombe that is the funny thing ila tuena itatu bakuligana muno tote kwerewa utote kwa nenda za ukali lakini ora kuli itwale na mazu ya gundu kwa ngweta ombali ikwale na ura kani ngombe na utunya ni ngombe muno lakini thirikari netire nethiriabu ndire endere kuthiria nethiririe teka mwathirire tikwenda thirikari endere kuthiria antu bara bongwa bae concern bara beya ngombe na beyi ngombe la kiyagwa bona batikara bakiri because yeye biashara ni boko na ngombe no chukurukira meru tawi kimarorine kigeta bona iro kwa ngombe kitau kita kungerwa kikagwa sirota na kuina ndoba ingugiu ikyo kuona nandi antu jabarea bagwita ngugia ura baragoi batingi gumba ukarau bachura ngugi meru bachuri zakene bya meru na ngari bana na ndiko kona ali bya meru ibo bajukirie mantu ya baragoi
ibo baatwirira amba bara ng'ombe na ng'ombe la chuma bara gwe chuma mutindo chuma egembe ingi kauma tigania west ingi kauma tigania east nyo kuona dine uyondeli lakini thirikari ikaenda kuthiria onarua I'm telling you kabalu ikaenda kuthiria wamba ng'ombe onarua wamba ng'ombe te kabukurukite mawamba ja ba thirikari kumenya kuri antu bategete mbomu Nairobi na babagire nyeta atenguru are you getting me bakamenya kuri antu ba usababu ba Nairobi mahali bakawato batira tego anything so what I believe gatiri tuna security very tight unbelieve thirikari ya Kenya antu ba investigation gaba ba investigate mantu ni antu ba mbere muno lakini adit biabi uturigania ba mbere wao ni mbio gutuma ndi bare mwiko uchwa ng'ombe ni mbio gutuma bagwatu ng'ombe kuendelea mbio gutuma bata kwata michinka kana bagwata mbabe dita kuwata ng'ombe beja na bona michinkira ba ukaino na bagwata na baingira kana tona bare bakula bila security kiko kula kito kurani. Another contentious issue kana issue kada tuneka mero ni mantu yegi mewasi kuringana na kariba municipality bariuga nande ibagitithie mari ya roje ngarama agwiyuna mongo na bakiuga gavana gakiririte mantu yau na barabongo bati kwithira bakiringa murashi mitaratara ya gaiboroe bate kwithira bagitegera mobatu ya mwananchi mbiro ikinyira mtu akauria boibo aka kariwaringa muthumba ende bakiuga no tukuringira muthumba ende bamo bariwa kama nto yayo tumika retha gare gisiasa mbere tendo tonyera ndeno mtaka kumenya ni ata wakale tubekeja tu an agreement egwitiria betu chenye mwere chamewas no wala batikuba county government ni batikuba yiji lakini ukajoteka ura tuite this time in Meru County tuina kiasi nyingi muno ili gwekirwa kile everything kima tujonde yeri kura kiasi igatonya kila kitu kia kwa happen Meru County kileta kigatonyithwa na gitonyithwa niki supone kwina andu Meru ikumurwagiria kurwa ne karuwa mwangala tukaringa kure giti kyangabana ne karuwa by all means na utiro kugakira kairia kwa ngwagikishire o utiro tugakira dutina kiasa gwakira Meru kimwe kitena kiasa no tubambere niki bwambere muntu uro mbere ngabana Meru ura wengirwa ni Meru Peter Munya na kwenda gitika iri okay ngabana uro rikuo bairi kreitu murungi na influence kiasa na kindene aliwo kiasa ene lakini atikumira kiorojene kiorojene kirorujene aliwo kiasa ene kairi tunze kumira tusiye nuwejite no ndi kuli mtu akirite turo arafu defo bangabana ura wengiro na we ura wampichero kawira aliwo kiasa ene nuko na kediruka na okolewe nuko mona aliwo arafu the incubanti now mutuma to idinke strength to put a strength known na kwenda nguvu wewe oneka na no mwaka nwe nguvu yoneke na andi nguvu je kuoneka no mwaka ikagitwa maguru ni antu ba mithemba na mithemba na no there is very likely wound ekwithura antu bara bagwitiria mbeke ni mutuma bakwenda kuura and I can say that without fear of any contradictions ukeja kuba ibugwitiria mtu more than 300% babu antu ba county no mura gwitiria dwe ba that itu kira ija kwithura guko gwitiria ruji rwamewas na nuri rukalete tuma na thaina ndugu ruji ngai na turi tutiko duterere wa buru imbirio nekeja kwithura ikiasa ikwa influenced ukeja kwithura ruji ruji ndwagi siasa nikenda mukigenda the president governor lord gugutwika na afiri town is duties antubamiru batete kidia na tukamenya ukali no tumwai kurenda kenda kuoneka ruji thirikari ngabana mutuma twithingenera miruji ni gwitigia mwakatu baada muikulia nyumbete kya ruji rwari rutumirika ndene Meru County nikyo kugatire ukeja kudu atubada ngweta ngabana babo ndabo badatu katu asum batikulinga kiasa na ruji rwamewasi katu asum utiantu babo batumiri nikenda bageta gwitiga ruji ruria katu asum antu baba bakarandi guru kairi baba mewas bakarandi guru na county government but the solution ya ruiti vya roji
ruji na kama karamu itinde baitinde ruji rwaruka affordable kiri antu baba Meru na baba urutumira those people baba utumira Meru baba traders baba injire na njirira ingicho ndaba atumiri baru ba kudivya ruji ruru kwinama rutike kudalwiteki nkuruki ya urantu baba bakara mu gutaruguge bungi na bura tu gategera kire siasa cia county igachinchia after 2027 nonto nande ma MCA batina aja ya gutuliria maru ngavana gaire nonto bwa mbeca cia development sheria igulugwa ni garo ya Senate iri muji manene yo Nairobi ati nande ward development fund iri thera itikiluka era njarene shangabana ukurugwa kana kaito kurugwa ya kirugwa yau ni manto ya gushukuma akiarire manto ja kaduri muronge ugite ni geria ria gutigira maendeleo ja gukinyira mwananchi yatiko nyongorua ni ngabana unika atini ndenda kwariria atini itakurugwa indi gakurugwa kurugwa effect ya imbio effect yeyo ni kwithira atire no ali no tare ndikorega nditikuraga ugu kuga kato atu ambalide na ndi ndubwe ana ibubwe ambalide this time mugeta kurukua ini ndi uni mauni yakwa ndi bwiri mbasa political analyst ndende kurukua nikenda itikatwike itutumirika bekire chuma ngaba itutumirika jigi siasa chija kuruja na MCAs Butu kemsi aitumiro mbede chao jaura mubunga atomairo. Noma mubunga atomairo chawe. Mubunga atomairo chawe ni CDF. Na ikeja teketa guchwa mbede kaina kidirika no gaitobia binene. Gatu gambete cheja ngabana gatikira na ngabana flagship project. Ira itaira nene. Tumwa ugira kwa karabu. Ustedwa kwena roto buruven kana beta kingabanas. Lakini sio ndo kuipumbecha ngabana atika kwachio sio MCA bageta kingabana ngenda bakadiro project ile itumba MCA tumbakudili actually muswana jujure kitio koroka jukurukite ijure kitio koroka ngo verify na sasa kwa 2027 mia siasa shamiro shiare no wonka kana otikonka kile utikonka utemira ndiga ithira iginyira wako nande autonomy ya MCA mbesha iginyira kithia ni speaker kethira ikinyagwa makauntine effect ya mantu jo kethira ikia felt na kithia ni oversight roles shia MCA kethira shinje kankeroki yau moni ya kwante kumenya kithira nukona effective kethira ere jaga kire bwananchi atu gatire mwananchi agakijero imbecha na igeta kire in short MCS ateni ndagwita kurubi kaire kingaba na kendane kro ambecha iri kedo yonti koma directly kire national government ikaja KMC ageta gwita chungu lakini katuge kugitu kimwaki yake wapen kile kiwapen kimatunyo kuona every time ila budget ya involved kigeto kidrikali nene ikaleto kidrikali ya county kana itindrikali county this time now kigwa MCA tulunga kukeja kwethira inandi ukora buka kinya kile MCA ukeja kudho inandi to involve corruption tumikia kile ward level yumenale erali yumecounty bacho kinai tukinya ward level gutwekana de mturo kedo ina corruption ya nyingi ni MCA na ndio niki most of the tenders jambe kiga kinya MCA te kaka ita county kaini MCA no kedo arunga mete mbecho na MCA kedo ina ugibo nene muno kiri bekiri gatumirika ki ward yewe na it means fund chonde ile kauma kiri MCA tende ile kedo radio no mwanka MCA kedo ina njaro na antubapa nabo bakabinga te MCA kenda beta kuonerwa tenda na nyani dia bechi keja ngeta ombuchwa lakini hatu genani iji ikeja kwethurenjire ekunibu corruption to the world niyo bati gutegerwa muno ekunibu corruption to the world no tumwae MCA no bati kudwa kide oversight no bati kudwa kide oversight ya project dikiawe keso
ndiko na zaidi ora MCA akaithiri oversight ndia tukali sikerere kana ndia tukalinga pirimbi tuga kwina corruption ikwini bu MCA. That's what I mean. Ndia tukona ku corruption ni MCA inayo na no bati kwendo the ya oversight ni ata nukai bu didene. Checks and balances kire constitution kwina ndwangi rwangiro DCI kwina DPP kwina EACC ndwangi shionde nira kwina auditor na control of budget batega era otubiri bombe sheshe muinge na inya NGCDF nithani twe abunge na inya boy babuthagia oversight ende report ni umakire Muringi Murashi mathabu ya thirikari gutegera ndiatia ba otubira besha hii na Kenya bongo bagona MP wa Ontukuna na ringite okora tukiumaro kama tojau tutegere ali ya ugima county ya Meru ukongera point ranko na ukenda kongera level 6 bado gatweterete ndigumegithia ni turite na mbura indi leto ni ritho gutigira ni tukona kithia mawira ni yakaingwa ni thirikari nene nyara nande siasa itukite full blown kona nande rais na munini ni Barari Nteresha Nyamira ni matemagi siasa nande tungumetegere season ya siasa ani atogoria mandu ya chibitari ndori atire amu motungata ni jakinyanirite maturene nonto ni one of the devolved functions. Let me tell you one thing. Kintu kira tuoneka ninkwirira kairi atuina kiasi egwikirwa kire thirikari ire irio no na ndie mutuma toithinki na kiasi eje nterega kuwa kairi irikirwa ni former governor uro ri Miru Munya na atuba Miru ibaije what happened to Munya iboba ibe tumira ba murita uni ntije ni yanga ndumuru nteta wika mutego yu menyambio indi ibaije ibe tumira ba mwatakura antuba Miru bongo ibaije ibe tumira ba atakira itukura ibe tumira ba mwata uganwinyi lakini bonere is not right kubatongeria na bamuita bamutunya gitekya ngabana antuba Miru petition yigwikwa ndeke ikirwa kira former governor Kawira Mwangasa impeachment ni yazizirwe ya MCA na MCA bakudidia impeachment bete kanidi bonde ba impeach Kawira na ba mu impeach matuye yetira Mwanka to the Senate na Senate yete kanidi na MCA Kawira na bete ko impeach because na breach it with Nguge wa Meru County. Okay jale merau after the Senate ibo umiro to leta court Kawira leta court arauga atitina njira njega court ni angire na Senate na MCA yuko the right na ura badidiri right now tuliga ko giki ukeja kudura chibitari ji ngaba na Munya na ture na chio ukeja kudura chibitari ji kirokondero na ture na chio ukeja kudura chibitari ji Kawira na ture na chio mwaka jumoje mutuma twidi nkyaju kyari ilo chibitari ji radukire ilo ale mogwitira Nguge chibitari ji already the first person ura wina gintu ke kuone kandene Meru County no ro gatika liga siewe nayo ne kandene Meru County ninga na mutuma twidingia no tumwai ndago wakalebo 6 Meru Hospital neri one kuone kana ini kuendelea ninyato kwa kinyamia yake ngana inyato akinya utukomba kweri gintu kiwa ugatu mutuma wakire gitariawe utukomba kugatira Meru Hospital yakirwe tiro level 6 yakirwe utukomba gwito yebi gintu kiawe amu astandi Munya no ndene Meru mbia gadwa mbia tigire matu hospitali imbi kiretu atigire matu hospitali tuona imbi Kawira atigire matu hospitali tika kulinga tumakayo kitena yakirungi wozi alizi na gintu kira kiri Meru na ali kituma kiro kwa kiringo kira wotenda wa hospitali niontu ikiase elio ikiase kulingwa igitera dia tukabuyu kejage kiri tumuyo tugekirwa ruji ni akitu ekirwa rori ne tugito kedwa itubuya akitu iku kwa gitera Kawira ilo mita nyumo yetu eja tukaletiro into bikuja biokuja drugs tukadwa ilo twabiona lakini now we are seeing drugs ituchiona the other thing let me tell you one thing gintu kire kyadithirwe gachibitari na kigwire itandu Meru Mwankana ndi ni the welfare of the nurses is the welfare of the doctors is the welfare of all the hospital workers the go ndike bana mudhalimi kuma kire mkaba na mutuma utonya gitine kya ngabana utonde hospitali na strike
utiro ndegwa antu ba cibitari bandamanite makiuga mechara yao chenero kwanza this time round ni tukwalianya antu bara banyukagia muchara jojo number 1 bara banyukagia muchara mbere ni antu ba ministry of aitingwe ba cibitari antu bara ba cibitari bara mbete kiao kia ndakta ko ikareka ukinyasa kone kiao ikareka gukwa kiri cibitari kinchwana cheke cibitari now iki kinya chiembere uregwa uko ndure uregwa antu ba cibitari beta tera insurance kiao uregwa beta tera bakiuga mbere kiao itekugito uregwa beta tera bakiuga temo cyana byawo jwegete cyo sera iri myaka meri ire zatwena uregwa bakiuga lakini wone igitera munya jwari ndiri igitera kiroko ndawo jwari ndiri igitera kawire nya betera 2 months idiri no akwe 4 months bagita beta kiagito bagita na ala runi mbangi kachingene nabo na itinguge baba iki bange pakatawa bange pakanda so many things no tudirikali kana county ile kialio itiomba mu ikiambeje kiao to the place where it's supposed to be no tumba mismanagement lakini mwakana ndi kuma to mutuma to dinge okuruka ai na mwaka jomwe neke mwaka jomu kiambere ka strike ile ndo nenge bara itekelio kabenda kwa lile boka no bezo baina strike no tumba to juri tudirikali mutuma idirikali kireito no tumba atika to juri dirikali kawira bakiuga batikire ba promotion na batojurirwe promise rubadi dirikali kawira ne kireito ngaba na mutuma ne jire na abojuriria na batetire straight na mwankana ningugi ne ilio ngugi ne biteka mbere so the other thing to sorry nimbo kugira byandawa it's as usual no ura kukaraga no ura wona drugs digite kara kumona ingi kara kumona so uninda gatiri antuba mero batu itore kanena chese itogwikira na antuba bakurunga mabamero nabo baiteta ibeje bauge bia bare mere munya na aturi mbia muremere Kimiru County kireito na aturi mbia muremere na kaura na atura gibaukire atura diurugete akore kare jiri akoka iriniki ikaya ale jiri akoka na dale ugikande myaka iri inara umire akoka iri akuja kugambe cyane tume nambe kire kwareria atutura kibauke mbeje cyao cya myaka iri atumire tingana iri akona itumiri icyama kwa mucyo mutuma ezadvya kathirikari mutuma ina ghost workers yeah kathirikari mutuma ina ghost workers otira mtumbo kula mantu ghost workers because utira badi the county and count deba kadi the end count by the Meru County ilo bakaita report na tukaja kuwe na ghost kana tena ghost we can be very wrong because we are not inside to see so automatically ile kadi the end count tuje tuone ni ataya unga end count yumanai imbirio nukulikana kwira ugete kaire ndiraba nekale ongaline omuntu akalongaline wewe nara kino bakandi babone ndiraba onangale dwa ibangana bage that's the same thing so dirikale kaona dirikale Meru County ngamna mutuma tedigia kuona kwina bwe kwenda ikadi the end count na the end count atutinde ipoche wekoma na ipoche uma tukamenya twinde na tukamenya na tamanto Meru ya ukana so mwankana ndi baba kwina ngusi na tubamwe bana pakudukia serikali na antu bamwe baba kwenda kulala bateandite na antu bamwe bara batumika na batumiri bakwenda guchwa gitina njira yao ya ora kudira mantu achiasa ndakule chiasa yoro kara chiasa ni mtu kwingirete chiasa ni mtu gwichurara kara ndiko nokonda most of the supporters baba ali bamutuma tontu bakwete iba uchwa itebinge mwanya ukona bakiambilia kudukia dirikali ya mutuma ndi uko widukia dirikali ile umo ndio olekana nayo ilo gwito midhukia na ilo kuona idhuki ndio mirwagira ugo kidhukia dirikali ya mutuma ugo no ugo limbere gwito musani wambere cyo kumpijize former governor Kawira Mwangasa komi picha abui na iko tongelete we motion we move of the motion komita o move a motion yuyu we the former governor dhuki so ikuona ni nyegi tadeda kugo kwemantu olina jo no olina something yes ngabana na ituje ngabana na bukiti tuje na lemi okalani na tuje ngocha uchi ali chumulama ndi boko na lili waja kuwa kwe mantu ngabana ongeno atadi ya mwaka uju mwena jure imantu ye kuja wene ije kuja jala mbele imbe yongo tekwira ntobongwa uturi mbele mete kamu kitu kimona alwa kuona mtu alemwa ejo utura makosa ngugenera rali ikuone ni nyama makosa jabu na tuira jo kale ga kumilia yakinya antu na nande nikirukite nkiruki ya miaka 60 kuma tushigwatira uciathi
20 goro ya Kenya 62 years kuma 1964 kwa republic mwaka dai 2026 62 years ango ni kwari na kioto kya gukiria mukenya ni kwari na kioto maturene kwithira kwina feeling that mtu na wikwa amutu ina ociathi ni tukwithira tukiona ugaruruku kutina kuinyeleka kutina kinyamara ini mantu yau ni mugaro na kiari kioto kibara batonyire muitune kuruira ociathi kwithira kwina second liberation yo yari mantu ya kuruira katiba mantu ya multipartyism ya culminate 2010 twithira tukiona new constitution kila kwire gitu kwe mbete mbere umbira kana umbere unkori ari ugo ka muri gaku no ngite ngikinya twama mugekenda tumba gwitani kwe awe jira mantu ja muitune ja ukara muitune kiri kiasa na kiasa ni aragia na lingi ba kiasa ibe jombete takuga andi de no bauga atiri mutu eri tuwe mukami uro gatira ngombe tu geta ukama ngombe atubara bonde bale muitune bale wagira munda no bauga bale mamoja muno kintu kya kamba kite muitune muri kenda baga irwa munda lakini kijata na baga rukire watu ka chungu baba ale mimi ni baba kaewa na very close friends bawe baba kaewa and it's a blessing enough kile kikukura mwaka na alwa tulidai tukwalia nawe kwenda kesi kotini Nyeri ya tobara bamomo na baina mawakili nambi bone bano no bali wembio no bali winto biao antuba wona kiasa ne gitero de baita tatibo ba benefita they are not the one to benefit uro benefita mtunge mwanya muno na uwo kwalia no uno moja garukanirie watu ka uro ka benefit antuba ba benefita colonialist chiefs barabali chibu ba gitara le colony ibo banyukire miundo na baleta ni bamwali amabakeja na bejira kuragwa bakurinya batimiundo mutombe mudota brand iki hutuma kura ni wona inya ku matoja kalika ukone inya this thing karuko no geta muno aja kakauga kuru ni oita kugia mwitune yete kengana na nyumura mwanke kagwata egwata mwaji ageta kanyukinya mwire egwatirwa keja ni onja eja ni onja mbere bagi dukambere kya ikadibwa ikuru kamba kulingwe kinya yebebere nyamu ikidinjwa kuru yumyo kuru umatu intotura soft tura to denja kwa kinyo mwere tutamana tobina tobi tukanenkero kagusi ko katero mwanja katira eta gotua kwant kaukani waliku indi nyama kaletero lakini kuru ile guitangu geji kuru ni oye ingiro na yeta kuraja ike utuma kurana ndi kuru na mtora witani kugija nene cha campaign kana cha ndwa kana cha kutetera dirikali most of them teba ingi ba benefita ntubaka imono very few baba benefita hivi ndio utuma kuira wone kuro yongwa ni ongandi kurera leo ukaletie lakini kaje ukinyamwali no nyomba ilinga weka matuka ende kaguti ko kakala letene no tengu ikagwita na ndiko wona kula ntubaere tugushi kidirikali ine wewe ngo kara comfortable ende gitera kuna dina wewe ruga tere gaku ukalika uchidete ulingirete mpyo uchidete mpyo ende kuroya karaome na ne ukaleje ende tikinya nyombe no kugatiri ogyole gumbuliri kya kuruira dirikali kana maumau na kuro uro ya muno to wona giti that doesn't count ita na njira ngi muno kunjira ngi tumerika muno mukaja kulikala ni atangwa lete dirikali akinya dirikali national nale ya ruto baba inge baruja bamoko na bakura irwambi bange baulire bange batime na betire bange bagwiti teka luka de pasone ki koigwa mwere aruja celebration no mtu mbere kurwa lakini mwisho kaingirwa aleta nowi agwita nowe atulire nao na kaka kwene ndomire nayo nothing siko miracle no nande tweke generation inge thai na bando okira asiasa bakwariria no kira kiarairwa 50-60 years ago nkagirithia thina ingite mugongo yetu wakibombesha kutina maendeleo
amu ya bata kwi ntere imwe batinenya barabara injega kwi namwe batinenya stima batura mundu na jomo tumano kwibo bari arakithia ikenya oito twire miana nde antu bona kithi municipality ya Mutindwa bakathoni niomiro yonde akona kithia ni Nkobo kithi municipality ya Maua akathoni niomiro indi mandene na area kiribara twaraniritie nabo mashinani na inya report ira tona na ile tukinyera turimeze nteto iko shida na kanda kwa we strong muno ko detera thirikari ya kaunti ya Meru lakini utagweta mathina ya kunyelia mukenya na ra mashinani menya kwina uwali sasa we are right lakini mwaka tuge what is happening negitelelo ndikinya tiro kinyadega ule kutaka kutetea thirikari yote kuona ule kudini niko gitumure kwira antu bano makaba twire gitumikira gituma baira kugiba kandi na bataithiria le abariku kiko kwire kya kurite kangu tetea thirikari akurire ndakuria antu bano ntibakanite ku miaka 5 mwaka na miaka 5 ungakara miaka 5 ungakara 3 igiteru bakarite miaka 3 miaka 5 nikiro ntubataje mantu ya bakone ya bukinande why iyo ituma kuria ibie tumire munya areka kudida dine kura kudiria dine miaka 5 ija kugakeja kudiria nandi after kwamba kwingona Meru bakona gutibuwi okay ibie tumire kireitu areka kudida dine ereo eja kugakadida nandi na ati eja kunjwa mto eja kudidia na mbere na karita gitinde kiu awo ngiturari kuno ari insetirire kamura mwangaza weri ibia tumira reka miaka 3 areka kudidia mantu yakwe kwina makosa ambije tongere kintu kimwe ngongera kintu iki kijakio kiu mkukiro mbuli teka ngombe we kiu mbuli teka ngombe ombune kyo ngombe kiwa akubere the only person who mbita kugeria guitanguye kuiwa ka ngombe ndangere tyo midire winga bana toidikia kaura ndiye ndo rungamenya ugo to prove utwe clips ile wina kyo umbire dwa kuri arunga megembe aje mantu ya wamba ngombe aidha foma ngabana umbire ndutwe clip utwe chonde ile wina kyo utwe chawe chonde umbire na arunga mintu ku megembe kana ai makiri kana ina ala kande bene akiara ile mantu ya ngombe kana dita kujera ida ali one of the governor of Meru County. Okay. Madha yetu ndio na ametupa kisogo kuiya maingi nkienda twariria ende second ithatu ugambi bwaku bwa muthia mwerekerie mbira kamera yaku nyaira mbere babu gatiri unokalombira mantu a thirikari kamuge mantu ya maingi kuona jamaa tukumbiri mantu jamwete jao most of these things ya thirikari ku na thirikari ku era kunangania mbeja cha barabara janagi settlement bagaita bakanekania barabara bakatenekania mbeje chende barabara yakambirwe kinyantu amwe karungama yewite mujumbe to merungama yewirungama no ntumba thirikari ite kunekania enough money ikanekania mbeje kidogo enekania mbeje kidogo ara contract antu kwenda baba te kwenda gwitangwe batena mbeje so ikyo kuoneja barabara jere kuma kaderi mwanka kweje kweta itera kinyirwa yontu mbeje itenekania imedhiria that is still on the process. So itu no tongi credit kile uroro bite mwaka barabara uyoneka uroro bite okende koneka is good lakini thirikari ndio ni choke rutere rwa yongere mbecha mutuke barabara hii project chyo ndio yebu kugira project chyo china mbecha the other thing ni jana ndi gukura kwigitu kingi twari tiaja tunga kubatu tegero kanti okekaire wenchoge kinga ya kuinga nani bugesi isi bameru bonde mtu menya na duri gitina kya county government mtu kumenya minister kana iwasiri wa thirikari Meru County no mwaka umari antu bameru bamenye mbingu gibya gwita uti wombo karande guru bicine ukarande guru utigira ngama na mutuma mugichonde na ugo leo kumara utikwaria wera antu na atokuthithia tukenda kumenya ugo ni uri CEC ngugia kumwari kumeke kiadra wititeriko uriongire tantu bangana ya tubangana wone nikenda niki giure kugigeja kurua kiurua
kimenya gwantu na inya uni mbata na muganu itete ngui. Thank you very much. Ni bwega amu omothejo menyekana matunda ja ju na ritho gutegera mukenya ari nareo na nawikira ratirine na gutegera matunda mutongeria jara jawe ni Jarico bito akabumutharimi ni bwega no ntoboitane batu ikinya toshokera tukethira tugitegera mwerekera jwa mugongo zina kijana akethira nwe agitwa perspective yake yegie bura mugongo juitite nandi tukethira tukiagara ome ya county ya Meru gutegera nandi Kenya ngima siasa bora ciithirite na mbere siasa cia irumi siasa cia nchambanio ningi utumiri bwa akora kumanage politics nthigurune yetu ya Kenya nyongunism na kadhalika makasi kwani makasi mbita wakabumutharimi ithiro rina igita ririega. Ngagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gukinyaniria kiroto giaku gichiacha nandi kiama kia Nopeo ni kirugurite mirango yakio ni undu bwaku nandi no uchiandikithie no gatuika mukiama wa Nopeo uri muchigo waku dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa Nopeo kana guchiembiria kiamene kiria uri na gitio kugweria nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana